يعني دوا هفدتني داوي دا الشامي تشيبو يعني او بانجام دركه اما نقول مشكله ما تنه يعني كان مثلا بيجن هواء مطار يعني بلا فرخانه كان وري بكر مثلا بيجن معبر يعني دري امكانم وكين بر امو هفبش بهفدر وكين مساله سازی نفوس و پاسپورتان و چی کانه یعنی مری وانا به هفدر اتفاق بکن مساله پرورده امکان وانا و بکنین یعنی وا دانه پیش بینی دور دا چی کردن اساس گو اره وقتی وندکین کی برجواندی وده نه عقل دولت وانداتنه عین وسا گفتی اون وانا گیش خورد دخواد کاچی متی ده یا اون معنی خو وقت دولت وقت سوریش خور نابینه یعنی وقتی پازار دکنه دوی کاچی متی ده گفته مادام اون وی گید خازنه کادر تسلیمی ممکن ماشي جو ما قلت دمج اتفاقي ده او هي يعني اما بهفدرا هبش او بكني ده بارچبون و كده قلت ديري وجبوي فيجي او ترنك نما بشتي في قالك جيفين ديري شفت دينك او دركتن ملت ديري اي كل هري مما دبيجن اگر كو تسلموني كان تسلموني قبولناك يعني هريمي بد من ملت دبي جلس اراده ما هبه مثلا هنا كنت برسيما ما ديري قالك جيفين مثلا جنك برسيد سازي مالبات شهيدهم بني مملت شاد يدبيهم سازي مالبات ما حذر انسان شهيد ده سبب وانا ورن وفانا بيجي وانا شوي سازي ما كودا بتشي مثلا دبيجي وانا ورن بيجي انفاس سازيان 6000 يعني معمور موظف يعني ايه كل ديره وانا ورن سبب گیش که بودم وانا 6000 مالباته هر مالباته که 4 5 کی در دوری وانا مالاته البته يعني مش حکومت شامی وکسان کی وان نفرمیه وانا اسمك يعني işte millet vi ali de reddik millet de beje em be hevdire kob ki em be keramet xabik